3-point shootout mga tropa. Tony Harang versus Santo Niño Harang. 2-1 3-1. 10 shots po ito, paramihan ng puntos. 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3. Yan po si Tony Harang. Susunod na lalarga mga tropa. Ito naman yung player ng Santo Niño Harang or Little Tondo Harang, isang veterano mga tropa from Santo Niño, Binalunan, Pangasinan. Okay, 10 shots mga tropa ha, 10 shots. Okay, game na. 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3. Last 2 shots. 6-3. Last shot for the tie. Nice one. Tabla mga tropa. Yung unang game mga tropa, tabla. So breaking the tie tayo. Nag-iinsayo pa si Tony ha. Tony Harang ito. Maganda yung laban ha. Talagang intense. Okay. Okay, game on ka na. Game on. Unang titira for 10 shots si Tony Harang. 0-1. 0-2. 0-3. 1-3. 2-3. 3-3. 3-4. 4-4. Last 2 shots. 5-4. Last shot mga tropa. 6-4. Next player. Santo Niño, Little Tondo Harang naman ang titira.
Warm up. Warm up muna mga tropa. Okay, 6-4 ang ating Tony Harang. Okay. 1-0. 2-0. 3-0. 4-0. 5-0. 6-0. Kwarta. Nice game. Ang panalo, Santo Niño Harang mga tropa.